Shalom, selamat pagi Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Pai maijalo hita rigapan sigano pari bata bani panorang sogot nerion pasada hita hurta martonggo hita. Ham Tuhan ne bata Bapa nami na marhabang sana kuri atas puji-pujian apa terima kasih mai sembah konur nami bamu bani bagal ni pangidopimu huban nami ipaluah kam hanami humbani hamatean marhitihon ni parpuhonmu na icalon hanami bani panorang sogoton marhitihon pesta pardingatan parpuhonmu humbani hamatean takas baban nami tongon gabi parupe doha nami banyak guluan sisa doka-dokahni ibagas parpuhon min bagas Kristus Yesus Tuhan nami dalam rapakon tonggo namyon amin. Bapak Inang kuda nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus ijape na siyam marianan bani panurang sogoton nabuhi isisihan nami marhitihon channel YouTube pon parlo besahali ipadas kanami hubata salam Paskah selamat Paskah ma hubata haganupan rigapan siganu pari bata bani panorang sogoton Minggu tanggal 17 April tahun 2022 ay matar surat bani buku Lukas bindu 24 ayat onom na makatahon sonon. Sengijon iya domma puho. Ingat na siyam man na hinatahon ni ay bani na siyam sanggah i Galilea ope iya. Bani sanggah peristiwa parpuhon ni Tuhan Yesus humbani namate. Sadari dopkosi ari sabat namararte doai ari minggu sabat Sabtu sadari dopkosi sabat ari minggu ase hita rohu gereja tiap ari minggu sasitong ni aima laho mamestahon parpuhon ni Tuhan Yesus humbani namate nadop pamonangkon hita humbani sorot ni dosa halani dosa namang gom-gom tanah on. Ay maase sanggah bani panorang gira sugot ay naburu atape Maria Magdalena pakon hasomani pajupah pakon dua malaikat ni nebata. Sanggah nalongang ay sidea mangidah doma igulingkon batu panutup ni kuburan ay jana kuburan ay lume marsahap ma malaikat hubani sidea seng ijon iya domma puho hataon ma panotap bani susian sonay age bani naboru ay artinya ay hataon buy ihapor sayay halani na makatahon ay mamalaikat naroh hunaguri atas. Artinya ay parpuhon ni Tuhan Yesus na parlobe sahali isaksihon malaikat ni naibata. Jana malaikat ni naibata do humani na langsung na mangidah na masa ay padaskon barita parpuhon ni Tuhan Yesus hubani si Maria Magdalena pakon hasoman ni ay. Ase bani ari parlobe do posi sabat ay torang ma bahasa parpuhon ni Tuhan Yesus marhitehon ni tanda-tanda batu igulingkon jana kuburan na dop lume ay rosi hata ni malaikat na makatahon seng ijon be iya domma puho ay ma sada rangkayan parpuhoon mambuktihon tongon-tongondo Tuhan Yesus puho humbani namate. Napaduahon Bapak Inang nalongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Dopko si iya tahon malaikat ay sing jonia domma puho. Artinya ay lang porlube pindah-pindah naboru ay. Maria Magdalena pakon nasomani. Ijado bakin ni Tuhan Yesus bani panorang ay. Halani domma puho. Napaduahon ingat na siya manaya tahun ni ay bayin na siya.
Luar biasa Bapak inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Barita na ipadas na paduahon hubani na boru ay hubani Maria Magdalena pakon na sumani ay masido barita na baru. Artinya ay langadong pesan na baru, langadong barita na baru na ibuban malaikat hunaguri atas si padason ni hubani Maria Magdalena pakon hasumani. Tapi iparatah do use. Hubani na buru ay, hubani Maria Magdalena, bani panorang ijiya. Ingat na siyama. Artinya ay, na perlu ay ma, hubani Maria Magdalena pakanasumani, ase idingat si dia maahana ongga ihatahon Tuhan Yesus hubani si dia. Sangga i Galilea ope Tuhan Yesus rapakon si dia. Natotu, bani pesta Paskah na irayahon hita bani panorang sogoton. Marhitehon ni rigapan siganu pari bata bani panorang sogoton. Ahado pesan na boy icolom hita na perlu besahali. Parpuhon ni Tuhan Yesus gabi mamuhoy hapor sayon tama. Gabi puhoma hapor sayon ta. Ase barang aha penedo pak kon hita ibagas parguluhan ta. Agi bentuk ni parlajoan, agi bentuk ni hamarsikon, agi bentuk ni hasusahan, maningon puhodo hapor sayonta. Jana maningon tetap do hita marpangarapan. Bahasa marhitekon niya do puho Tuhan Yesus bani namate, adong mapangarapan bata, laho mandalani guluta si ganupari, marhasoman kuasa parpuhoon na humbani Tuhan Yesus. Napaduahon pesan Paskah bata marhitekon nirigapan si ganupari bata bani panorang sogoton. Ingat kita ma, ase barang ape nasyol iparaya kita horjaon hita ibagas parguluhan ta si ganupari. Dingat kita ma, ase marguguh kita, ase lambin marbagal hapor sayon ta, dingat kita matongtong aha na ongga ihatahon Tuhan Yesus subata ibagas buku nama passing in. Bani buku bibelta. Artinya ay maningon lambin roh ringgas hidohita membasa hata nine bata. Manangihon hata nine bata. Halaniaha marhitihon ni aido gabe idingat kita, gabe ibotoh kita. Aha na siol hata honon ni Tuhan Yesus subata si horjahononta si ganupari. Jana napatuluhon Bapak inang nilongan ibagas Tuhan ta Yesus Kristus. Nagabi pesan Paskah bata marhitihon nirigapan si gunupari bani panorang sogoton. Asilambin marguguh matungon hita ibagas guluh ta si ganupari. Jangan lambin ihargahon hita ma haganupan pambahenan ni bata ibagas parguluhan taon. Asi marhitihon ni kuasa parpuhon ni Tuhan Yesus mahumani. Ay managabi onjolan ni hapor sayonta. Ase lambin ibagas percaya diri mahita lahu mandalani guluta si ganupari. Bahasa ibagas kuasa parpuhon ay makumani. Iberene bata, ibuhane bata dalan pasu-pasu bata. Sonay agi dalan malas niur bata. Ase boy tong-tong kita mangida ahana madiyar na pinasirsir ni bata-bata. Hulubian ni arion. Asilabin martingir ni hurmahita. Jana marpangarapan mangguluh mahita tongtong. Ibagas na mandala ni guluh ta si ganupari. Amen. Martonggo mahita. Ajari hamhanami matungon Bapa. Bani pesta Paskah sogot ni arion. Lambin mga rusi. Arti kuasa ni parpuhoonmu. Nagabi bohal ni partunduyon nami sunay agi bohal ni hapor sayon nami. Asilambin puhoma humani pangarapan sunay agi hapor sayon nami. Ibagas ganupan pargulmiton nami si ganupari. Asi barang ahape tongon nedopakon hanami si ganupari. Lambin marguguh ibagas malas nihur janah ipataridah kanami matongon. Gabi si partarima kasih mahanami. Bani haganupan diar layakmu. Sunay age marhitihon ni
na ipatotap kam parguluhan nami, marhitehon parpuhonmu, mataluhon hamatian in. Asi ondos bamuma guluh nami, hulubian niya riyon, asi tongtong, marsangap ham, marhitehon ni, guluh, pangabak, parsahap, sonay age, surasura nami pe. Ibagas Kristus Jesus Tuhan nami jalam rapakon tongkon namion. Amen. Jalo hama paso-paso hubani Tuhan na ibatata. Idop ni hurni Tuhan ta Yesus Kristus. Pakon holong ni ate ni nebata bapa. Apa persauran ni tondoy na pasing ma. Nama kasomani na siyam haganupan. Amen. Selamat Paskah mahubata haganupan. Selamat maribadah mahubata. Jana anduar matongon. Songon parmonang ni Tuhan Yesus. Mataluhon hamatian. Sonay mahita totap. Monang ibagas sa ganupan. Na idop pakon hita ibagas parguluhan taon. Monang rapakon Tuhan Yesus. Shalom.